tunge na beyonder chu Marvel pathian tiesoi the one above all khan Marvel multiverse pumpui kha asiama ti zona ni hian cosmic being powerful tak tele gods tam takte asiam ti chu ka video origin of Marvel universe ti akhan kan share to kha ma se the one above all siam Marvel multiverse hungami nivemi alo Marvel comics hungami ni thosi om ti she to ngayem kan shilangche ngundeu khan longai thachar o in ring tre chotoem the one above all in Marvel multiverse hungami asiam ni velo Marvel comics hungami ni ve thosi Marvel comics hungami multiverse dangte ama siam ni velo wa oma chu multiverse chu the beyond realm ti ani he beyond realm hian the one above all hian thu nei na avanai phato lova tin he realm hi ama siamani ve tatlawani he beyond realm hi Marvel multiverse pumpui mai ponilo Marvel multiverse pumpui ipon ale tam takin alalian zokani alen zia soina chuan khovela tuifinria zongzong hi beyond realm ni ta se chu tuifinria ta tuifarkhat chau chu Marvel multiverse ani ti ina inzia kani Dormammu dark dimension te pocket universe te cancerverse te negative zone te crimson cosmo te nine realms tele galactus omna dead universe te hi hengho hi chu Marvel omniverse hunga dimension dangte mayania the beyond realm ero hi chu soito angin Marvel universe ponami dai Marvel comics hunga mi po nivelo ang khopa dang ani bi ka wangle tu ma shia thim phak lo khopa zawle thil siam zong te shia thiam na pi alam dai ani wangin the beyond ti chu ani pha tareng ani tin he realm hi the one above all siam ani velo wangle Marvel multiverse hunga mi ani velo wangin he realm chunga hian thu neina ani velova tin Marvel multiverse hunga a powerful angin he realm chunga hian ronlut ve se a powerful ve don lawani ti chuan le he beyond realm hi cosmic entity he realm ma an pathian nia soi the beyonder an ti chuan aloa hemi realm chunga hian ama ai chakan om theilova an om theidon boklawani tin the beyonder hi alo om hun shia tani lova tuma siam lovin alo om ve topani ama hi the one above all siam po ani velo tina berani chu kate khin thiam dan bera chuan Marvel khovela oma DC khovela oma Pokemon khovela oma Digimon khovela oma Dragon Ball Z khovela oma beyond realm omle bok tinani mai Marvela powerful berchu the one above all ania the beyond realm powerful berchu the beyonder hi ani tin the beyonder hi he realm infinite multiverse te hi avai hian atak sapeng vekte ania tin he character the beyonder CM2 Jim Shooter hian Marvel character zong a powerful bertura asiam ani bokani tin the beyonder hi Marvel multiverse pumpui ashunga thil om zong ai hian alet makta doi khat daya a powerful zok thu chu comics narrator in asoyani aming the beyonder ani ang bokin engkim pi alam ti tur topa he a character hi Jim Shooter asiam ani ama hi gods before Genesis engkim inchan ma pathian lo ni to bok ti ani bokani he omna huna hian ama chu engkim ania engkim chu ama ani bokani ama ngei po hian ka omna huna chuan thil tam tak ti a soi kania dana thing engma lo the all engkim chu kania
kani charchara kani reng bokang adi hialani tin the one above all kha asiam Marvel Multiverse hunga khan chakber ma se he Beyond Realm chunga ero hisun aron chakber to don lova the Beyonder hi aron ne thei don lawani chuting bok chuan the Beyonder hi Marvel Multiverse hunga local ta se the one above all I hin a powerful lo zo kanga a ne don bok lawani achan chu the one above all hian Marvel Multiverse le Omniverse pumpui hi asiamania he a multiverse siam chunga mi le thil omdang zong le thil kalmang zong hi engma hriat lo anei lova he Marvel Multiverse hunga hian the one above all hi omnipotent engkim ti thei omniscience engkim hria le omnipresence omrenga ania chuwang chuan aya chak anom theilo ani tin ama siam chunga hi chuan tu man antina theilova weakness tangil po anei lovani chuting bok chuan the Beyonder hi the Beyond Realm ma chuan omnipotent omnipresent le omniscience ani ve thava mase Marvel Multiverse hunga ama hi local chuan a omnipotent nate omnipresent nate le omniscience nate kha aron bowanga nai emo virtual kanti trap emo phathuak kanti ang chau hi aron ni phadonani chuwang chuan Marvel Multiverse a hian the one above all hi engti kong ma in a ne theidon lova tin Marvel Multiverse a hian a chaklo sot mai po ni lovin ama rel mathil omdan le Marvel Multiverse athil omdan kha ain ang lova engkim gods te cosmic entities te aliens te le mishing te omdan le until ti dan te an power velin na atho dan te kha engma ashathiam don lova ran shathiam turin azir shep pot angai donani ma setting e Beyond Realm ma khan thil omdan kha adang big donami ti zona kha omle thaya achana ol sam le toy theiber chu he Beyond Realm hi aliens te le mishing te suang to phak thiam lo tura jim shu tarana siam the Beyond ati kha ani tlatani tin the one above all le Beyonder te hi Beyond Realm le Marvel Multiverse pona lo in sual ta se tunge chakang ti zona omle thaya khaka chu sheber in ti te thu ni mai ro se o sa phoponan shevak biglo one above all transok in one above all chu pathian ania achak jok thawang antia Beyonder transok line Beyonder chu Marvel Multiverse pumpui aya alet makta doi khata achak jok awangin one above all hi ane chiangsa ti omboka chu tianga the Beyonder chu Marvel Multiverse pumpui aya let makta doi khata achak jok si chuan the one above all phei chu let makta doi khat mai po ni lo top chin nei lovina chak jok ang chu pathian ani miawlom ti kha omle boka decision ka siam lovanga kaisuan ti khan ka kalsanang ti chuan le the Beyonder chuan a omna rel machang chuan thil ko ter te hi amua chu thil ko ter te chule a han bi dek deka a thil mu chule Marvel Multiverse hi aron mutani chumole Beyonder chuan le he Marvel Multiverse hi teati ema wang chuan nichina kan soyang khan Marvel Universe hi tuifin riata tuimal far khat ang chawani atini a omna mun chu alien omai mai tiro chu tiang khopa lian satli mai poni lovin ama da Beyonder hi a omna mun zong in bel khom ani ama hi atan chuan Marvel Multiverse chu existence thar thilron om thar angania mak atia enge ani engthil nge anti engtin nge an om enge anti the lo zong kha shecha kina curious emani a multiverse mu chua jing zong a chuan art 616 kher chu aron shechiang chak fa leta ani athil ti theina kha khang khovel dang deya nunna neilo om vete la ka khan mang kwal vel chak ta riawa ti chuan le ama ron in tilang chuang silo le ama ron kal chuang silo khan Avengers te X-Men te Fantastic Four te le super villain chen khat te kha a planet pakhat battle war la chuan mit khap kar lova aron da ta thutani tuna ka soitu le soilai mekhi the Beyonder Marvel Comics a aron lan masak berna ani o hei hi Marvel Comics lar tak pakhat Secret Wars 1984 ani heti laia Avengers member te chu Captain America Iron Man Wasp Thor Hulk She-Hulk le Hawkeye te ania X-Men ho chu Professor X Wolverine Storm Cyclops Colossus Nightcrawler Rogue
Loki the Dragon le Wolverine te an nia. Fantastic Four chuan Mr. Fantastic, The Thing le Human Torch te an nia. Ta hian Invisible Woman hi atel velo ani. Tin Spider-Man atel boka. Tin Magneto po hi mi fel holama hian transport tel ve an nia. Mase Secret Wars events hungzong hian. Tension na satak asiam rengani hero te laka khan. Anua Spider-Woman hian aron zom lea. Super villains hawa chuan Doctor Doom, Ultron, Galactus, Molecule Man, Kang the Conqueror, Absorbing Man, Dr. Octopus, Enchantress, Lizard, le Direct and Crew te ania. Atira transport te lo klopo anua aron telea. Anua Titania le Volcana hian aron zom vele ni. Tichuan le the Beyonder chuan heng superheroes le supervillains te ho hi asang ve in atira chuan a transporta. Good and evil felna le swelna. Top chin nei lova anin dowa anin sual lai le. Mi in adu thu sam chang thei turin engchena thui nge an kaldu ti a endu awangin he planet battle world la hena tan tira. Heroes ho le supervillains ho chu anin sual pha wak waka. Tin heroes le heroes in kara po ngai dan in an lawa wangten. Anin sualin anin ti boy chiam bokani. Ti hian ama lang silovin a omna real matang hian. Alo thira vana chang chuan Beyonder chu ron chongin in mel ma te chu that ula. Indu thu sam chu ka peyang cheu katan hian engma ti theilo omlo atini he thu aron soilai hi supervillains ho le superheroes ho chuan anlo ngai thashupa chu vele helai zinga chakber Galactus chu aron thinrim ta chu a melpo oron lang silo chunglam wana changa o ringota thuron nei chu a hota a chauta ni Galactus chuan nang Beyonder kha milo ngai tharo Galactus a hilo ngai tharo he universe le he multiverse bialam ramde mi ini ti hi kashia ithil ti theina chakzia po kha kashet hei chuan kashia ke Galactus khovel te 18 tu le ei chakaril tram thu soi hi lo ngai maro I theani phot chuan top lo le rap thak taka planet a 18 te hi ron ti top ro ka ngak lovang ka hun ol nei ve chun tur hi nang mi ti der tum khan iti tlai pha lovang he she omna hi a top turani ti shep pha chuan the Beyonder chau tak mai chuan han thlok chhotani Dr. Doom chuan a zui ve ngala heti lai tak hian midang ho chuan an lo hlau thongin makan lo ti a chu vele le awanga chuan thil puak rap thal tu mai chu aron thleng thut Galactus le a hnunga lo zui ve tu Dr. Doom chu khu ta leya an ta thawang wanga ni kho shelowin an chat thatani the Beyonder khan a power kha mang ve zewa ol sam takin a hne ngalani anua Dr. Doom le Galactus te anron harle hnu chuan Dr. Doom chuan Galactus the devourer of world meupo the Beyonder laka chuan ran nung te takte ang chawani ati hialani hei hi Marvel Secret War part 1 ania heng superheroes le supervillains ho better world a kidnap hian ama hi a intilang lo shimani hemi battle world chunga hero le villains ho omdan zongjong ha ka soi chuan Secret Wars chanchin ka soi dei don sia hemi video hi Beyonder lo chur chuana le ama chungchang velani sia rilru kha boy ve leya Secret Wars hi ka soi tel ngal don mani o ha chu ka ti thowa ma se tun video bi ki chuan Beyonder a chau hian kanin concentrate ang hemi period con Beyonder biki Secret Wars part 1 le part 2 oma hemi Secret War biki su nakina pathian in remalati chuan content pakhat to patan ti kan tumang o tin he Secret Wars hi MCU phase 6 sa sanghi somni panga aron chuak tu Marvel Secret Wars khania Beyonder hi aron lang tur ang chuania mase Beyonder hi chu anda du don mio kati andani vai chuan khovela kolom berang hi chuan Beyonder Secret Wars part 2 a power man nate kan en liang Secret Wars part 2 hian Beyonder hi a main character ani to a pathian anga ama hmutur om silowa wana tanga thuron peron petolo khan Marvel Multiverse Art 616 a khan the Beyonder hi mishing forma in siam chopin aron chukani heta hian mishing te nun dan le thil ti dan chu aron zir chianga tum berani a omna realm mishing in kan suang to phak lo le he khovel pa nga ya thil om dan kha a in ang lo lutuka chuwang chuan eng ma shelowin R616 a hian aron kala mishing te chu ron zir chian tumtani khovela local hian khovela omdan le khovela thil ti dan chu makati a mishing hi nung turin thil e kan mamu ani ti po a shelawa dor chunga vakarila an thil zorvala tur khan poisa pek angai ti po a shelawani thil sang kha asha thiam lawa ama hi a powerful tuka wanghian Marvel Multiverse Omnipotent being ni chunga ron chen ve hi atan hin ha thlak
reality thil ni na tak hi katan suan atak ani velo atia ka soyanga piang chu atheng zela granite hi anem ka ti suan anem ani ngala bong hovin thla an nei ka ti suan bong ho khan thla an nei ani le ngalanga a chan chu bong ho hian thla an nei silowa suwang chuan thla nei tir ka du lo ani ka ngai tu na le thil ni na te hi clear san theilo ang thuak ania engkim hi keima tiam lo hian keima ngai tu na mai hi alo niang a ani mai thei tho ani engkim hi ka ngai tu na tanga ataka lo chang ta vek te po an ni mai thai bong in thla an nei lo na chan te po hi keima lo nei ti lo wanga lo nei lo te po an lo ni mai thai sin ma se om zia ber chu engma hi danglam pha chung lo helai muna chak ber po hi katan chuan natna sik te te tham le kan ni sia omnipotent engkim ti thei ka lo ni ringalo heta athil soi om zia ber chu engkim hi ama siam vek le ama ni tir vek ni in aron reta tuna khovela reality kan ti thil om dan sa hi example a bong in kha nei lo chante mishing dam kho chuana tura thil ei kher kan ngai na te mi pa le mai chhe nu panun an mana tanga mishing khovela lo punga lo in thla chong zel kan ni na te khovela dam sang Chinese Korean Indian American le khasi te poniang kan lo ong kher na chante tui hi enga tinge tui real liquid kan ti hi ani kher na chan heng te hi reality example te ania heng reality te hi ama ngai dan wanga lo ni chop vek anga yani hian khovela omla hian form sang ala atir bera chuan Mr. Miracle Mel ang dewa hian a insiama anuwa Captain America Steve Rogers anga a insiam le a tin television writer pakhat Stewart Catwell chu Thunder Sword ta ati changa tin building pakhat top chu gold hlang veka ati changa ni chumole tin nuwa superhero pakhat Daredevil chu amita del ti muwa amita ti war saka mase Daredevil hin amita war chuan dikna felna le in pumpek na anei thinte kha a hlo pala hlawa chuwang chuan ami chu ti del sakle turina tia na beyonder chuan ati del sakle ani anuwa khovela thil om dan vel kha adu du dana thlen thei wang khan ol sam kha tilu tuga USA president a ICM zoi bokani chuan beyonder hi aler ve rewnia mutant pakhat Desler kha angai zonga Desler kha na hmangai ve thei silova da beyonder thin rim chuan le a thin rim shi khlak nan chuan le galaxy pakhat top ati chiani anuwa arta kirlea Desler chu athil ti theina hmangin a in hmangai choptira mase adu wangai hmangai ani lo wangin Desler chu asu azalen lea Desler chu engkim a theingil tirani rum khachule mut fulo ve do hian rail track rail kalkong a hian akal phei bawa anunga chon rail ron kalta beyonder chon lo anekin aninglu tuka rail chu atibung muk mai ni mase rail chu kha bunga achunga mi te chon him vek thoni hemi chunga rela lo chuang ve pakhat mutant ta oma mai sia midelania ta bathania beyonder hi nuwa azui veya anuwa beyonder le mutant ta batha hi inse chop chhozelin karan chuang duna chuan kar chuan na chuan thingkung te chu awatlan tlang velani chumale chu mai po chulani lovin he kar hi wana athlok chowa wana mai po chuan la du tok chung lovin he kar ringot hian khovel pon outer space an han thlok chhozelani chumale chu kar zone space a chuan an thlok chhozela a topa phei chuan beyonder hian motor chuan tabatha hi celestials ho omna headquarter champion headquarter a chuan motor ringot hian a han thlo thlen pui ani chumale wow hian ni top mai he celestials headquarter a hian celestials ho chu tam takan lo oma anuwa le beyonder le heng celestials tam lutuk dei anin sualtani ol sam tak main celestials headquarter a celestials tam tak kha anne evekani celestials ho powerful zia chu inshiat vek kha ka video masa Franklin Richards pon celestial science sul pui kha Franklin Richards pokhan celestials pani kha voi khat anek mangle voi khat asionic energy mangin atha ngal ve vek heta hian the beyonder powerful zog zia ron proof na pakhat nin ka shea celestials headquarter mi celestials tam tak kha ol sam takin athat vekani Franklin pokhan ai tampo ne theidon tho
Mase ziek tu tilam khan atha tur kha pahni chawan pe boxia khatiang za chau kha anne thei tina ni me lo nia mase proof na danga omdon chong silo wangin comic sa an khenchin le an thil ti azir hian sakjok le jok lo hi kan lo te ve thina ni anuwa khovelan ki le nu chuan the beyonder hian khofela hian thina a om chan ni a hre thiam lova mihring ho hi engwangin nge mo kan thi kher le khati ni van chul kher lo take o khati ve deu niang chuwang chon Marvel multiverse khan nunna nei zong thi thei kan ni na hi ti to patumani riap maya chumi ti top tur chuan cosmic entity powerful tak pakhat de tikha athi angayani he cosmic entity de thi de ti ming hi anal e mai kan phuange an ti wanga phuaringot an ni lova ama hi Marvela nunna nei shim kan thi nuwa kan tharau chunga thu nei tu berani towa ama hi Marvela tang hian omlo top ta se multiverse pumpuya khan tu man thi thei don lovani chuzu the beyonder hian a shekiawa chuwang chon de thi tha tumani voi khataka bleng lop thei thowa mase trick mangkher khana thatchak deu niang mistress dead chu thil in tur drink sa peya chuta chuan beyonder chuan a power them atela he thil in tur beyonder power them hi dead hian a invite chuan beyonder power then khat kha aneyanga mase chu power chu ama dol zo turatan chuan a chak don ema wangin a dol zo don lova chuwang chuan a thi don ani he hi beyonder powerful zia pakhat proof na ani leya ti chuan le mistress dead in a han in don chi chuan Mephisto phok churon lang le ni he pa hi a in rol chikim khop mai ti ro in ti ve thowem ama chau poron kal to lovin shem huna a demons lo om tak tak te hon eng khan an ron langani enga tingi ron lan chan aron lan chan chu beyonder power them jing sa om kha mi tharaute alo isak to thin tho ang khan ama inti powerful e zolnan ei adu ani Mephisto chon tuna le tuna a power nawa omlai takson vathadru atia itlai shete nang beyond bol hlo kha kammangai det no kha beyonder ban phak lo khan da san ro aron tita ze kani beyonder chon Mephisto le aram hoi rolte animo dev tan chiro atia heti an han boilai tak hian le thok le khata cosmic entities ho chu anron lang ta chapani Eternity Living Tribunal the Water the one above all celestial Lord Chaos le Master Order le the in betweener de chu anron ding ta chap mai le anni ho hian det chu thatlo sham turin an tia de ti athatani vai chuan hun reilo te a Marvel multiverse chu aboi nga langa engkima chiat vek tur thu anron shilani tin mistress zeta tha engkima lo chiata a in sira ti nu le lo tumani det chu ati nung le thedon lawani i thu an shilani eternity chuan beyonder bula chuan ke eternity hian tuma mel ma ka nei lo tuma tran big po ka nei lo ma se engkim hi kamo phurna ani wang zo kani kachunga lo thleng tur chu changa ni hi tuna hian kan soi kachunga lo thleng tur chu ikuta ome kan khovel pialam ramachanga local kuta chuan omani chuwang chuan khongain nokha mistress dead khan miron pese mase beyonder a khovela thian pa chuan cosmic entities ho chu alo chang zuta a thian pa Dave chuan dead chu nawa peluya alo la ve maya a in don lai vel chuan beyonder chuan a power them no chunga khan oma dead khan a in dei don awang khan universe khan thil cheber khalo thlen pha in lo in sir po ni se mistress dead kai thole nan khan a power a chak tok to lova ka kai tho thei to don lovania atia Dave chuan nia ka hrialom mase hemi ruma cosmic entities om ho zong power in combine ai po hian ila chak zok tho don alo an mani ai powerful lo zok tala tuna te hian min ron be dei tong chu atini heta hian cosmic entities zong in combine ai hian the beyonder hi a power ala kim lo chung hian ala chak zok thawani ti proof nani dead chon in ta puk a thi pha ta ni dead thi na berkha a thi tak sia chon tuma kha an thi thei talwani thi thei lo ti khan anom mel viu nangin alo thalo na samaya engkim kha ain balance kha alo ngai lu tuka anuwa beyonder bula chon molecule men chu ron kalin ente ka power zong pon hero si ka that theilo nia engman thi thei tak silowa chonin engwangin nge ka huana pangpar te kha enge tuipek an ngai na omto ka thi thei tak silowa chon engwangin nge thil ka ei boi duang tuma an thi thei tak silowa chonin enge ei tur omto lungmo kan ei tong engkima top to engma ti thei omto lo nang pon lama mi khan kan chan to ka khorel iron thak vek ringot
kan vain kan tang vek de ti athitowa chuwang chuanin multiverse zong power in combine pon engma kan that thei to lo iti thakop mai aron ti je kan ti chuan beyond the rachian pa Dave chuan anunna a sacrifice a beyond the chuan death chu aron tinung le ni trum khat po beyond the hian ama headquarter tur lian tak mai second som ni pani chungin asa zo manani ti chuan le trum khat X-Men hawin beyond the hi anron attack ta thuta beyond the chuan engatan mahan lo ngai lova kalpa khan or sam tak khan thawai ang mai khan avai leng pop popani an vai khan tin heti lai hian X-Men hian an group a hian Phoenix an ne ni beyond the ne thaiper tu tur Phoenix su om tatlat mai le heti lai Phoenix hi Jean Grey ani lova Cyclops le Jean Grey te fanu Rachel Samarani Phoenix chuan beyond the chu awa ma chonta beyond the chuan lo na samai Phoenix chu ol sam takin akut king khachawin are kahangani chumale Phoenix chuan engtin ma poti le ve theilova anuwa chuan beyond the hian Rachel Summers Phoenix chu chuata apai thani The Beyonder hian Marvel Multiverse pumpui hi ama ngein ati chetei tu asoya khovela alokal chung hian ama ngein Omnipotent ani thu voini lai asoya ni The Beyonder hi Marvel Multiverse pumpui ain alet noi khatin achak zokani